te parlok kublish bunyi pi baro ki baju snap tenat ban pej ya kane ke video ha kane ka channel bat ha kane ke video ngan ai ki jibentip na ki kam lap light da ka banalari wall car showroom na benta ki manager ha ki Maruti driving school te sapet ya kane ke video hadu banda code bapinyo ya ki detail ba kamnya but what clear na ilat ya kane ke video but ban share segi parlok ke jongpi but kumjuru ban subscribe ya kane ka channel ka banalari wall car showroom maulai nangkwar ka code application ye pi na benta kini ki post jong ki manager ha ki Maruti driving school but ki number ki post ki empat ajing tiap kat no ki don kam but kajing siuru ki empat ai hangne but ha karta ban apply kadai ha karta ka bakat pra hadu live pars nem karta kat kum karta apply kam but napenta ka karan pule ki sim ki pala pendap ya ka graduate shanang lengba ka valid driving license but pidiru bandon ya ka driving experience nam tagi kali ba pero per but pidiru bandon ya ka good computer knowledge but verbal communication but lada pikwa ban apply pihaban pa ya ka resume ko jongpi but kane ka resume ka longkum ka biodata but pihaban pa sya ka banalari wall car showroom maulai nangkwar how new email id banalari kongwar @gmail.com but hangni kim aya kalas dat te sawawan pano ya ka resume go jongpi kloi namar hangni kamdon ka last dat te parlok hakani ka video tang kini jimtiap but lada pidon kono kapat ka papi patchai ba sngau ban komen hakani ka video kubleshi bon